Ніхто ўсур'ёз не ўспрыняў баек з гомельскага склепу, і сусветныя медыі толькі пырскнулі смехам. Таму Лукашенко, як дзед Баюн, множыць новыя казкі. Аказваецца, сцэнараў замаху на яго было ажно 3. На парадзе да дня перамогі 9 траўня, той самы парад, які і не планавалі. Потым замах на картэж, і тут мяцежнікі нібы нават гранатамёты прывезлі ў Беларусь. Хіба з тымі самымі тонамі зброі, што перакідвалі праз мяжу з Украінаю раней. Ці гранатамёты таксама не пакажуць, а існуюць яны толькі ў адной галаве. Ну і трэці сцэнар – напад на рэзідэнцыю. На яе знішчэнне, паводле Лукашэнкі, нават вылучылі $10 мільёнаў, а на снайпера – $1 мільён. Дарагі крэпкі арэшак атрымліваецца. У мяне пытанне, на якую з 17 рэзідэнцыяў, а грошы ці не знайшлі за гомельскай канапай. Сцэнары пісаць чалавеку ў Галівуд, а ён марнуе час на беларусаў. Вітаю, спадарства, студыя Белса тыдзень, галоўнае і гарачае за 7 дзён, і што сёння ў праграме. Эпахальнае рашэнне Лукашэнкі аказалася пшыкам, а таксама парушае Канстытуцыю, ды як гучны ваяж у Маскву скончыўся маўчаннем менскага ягняці, і тройка, сямёрка, пікавая дама, як інтэграцыйныя карты узурпатар паблытаў з гульнёй у карты. Что все будет нормально. Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни. Кожны раз напередодні сустрэч Лукашэнкі і Пуціна гэтая пагроза абастраюцца, з'яўляюцца розныя версіі. І камень у бок Кіеву. Прыватны візіт дэпутата Вярхоўнай Рады ў Менск распаліў скандал, які будзе канец Лукашэнкі. Размова з першым прэзідэнтам Украіны Леонидом Кравчуком. Видя его замашки тогда уже, я откровенно говорил, и сейчас говорю откровенно, что он родился в диктаторской рубашке. Ды дыскусія пра бел-чырвона-белы сцяг. Мітрапаліт Веніамін адказаў палітвязню Паўлу Севярынцу пра кроў Хрыста. Словы выклікалі абурэнне нават вернікаў, а некаторыя прадстаўнікі духавенства заявілі, што ім сорамна за такія словы. А на пачатак абяцанае эпахальнае рашэнне ад Лукашэнкі, якое аказалася вельмі чаканым. Тут цытата: «Заўтра не будзе прэзідэнта, пакуль што гэта ўсяго імаверная сітуацыя, якую Александр Лукашенко і сам пачаў разглядаць. Як вырашыць гэтае пытанне, ён ужо ведае. Улада мае Савет бяспекі, і ў выпадку знікнення Лукашэнкі назаўсёды кіраванне пераходзіць калектыўнаму органу. Але ці насамрэч сэнс выказвання быў менавіта ў гэтым, альбо ёсць і тут падводныя камяні? Надзея Бельская. Напружаны тыдзень для Александра Лукашэнкі. Спачатку заява пра замах на ягонае жыццё, потым паездка да Пуціна, анонс гучнай навіны і, уласна, навіна. Скажите, завтра нет президента. Что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили, на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Працягваючы цытату, Савет бяспекі – гэта будзе такі калектыўны прэзідэнт. Маўляў, у выпадку, калі Лукашенко не здолее выконваць сваіх паўнамоцтваў, улада перайдзе да гэтага органу. Все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Как Совет Безопасности решит, когда будут президентские выборы назначены, вводить, не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее, и так далее. Вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат. На сёння ў выпадку смерці кіраўніка краіны прэм'ер-міністр становіцца выканальнікам ягоных абавязкаў. Прэм'ер ёсць і ў Савеце бяспекі. Аднак пасля абяцанага дэкрэту ён стане толькі адным з 20 яго сябраў. Сілавікоў у Савеце больш за палову. Такім чынам, гэтак званы калектыўны прэзідэнт стане дэ-факта звычайнаю вайсковаю хунтай. Палітолог Вольга Харламова лічыць, што гэта ўсё ж такі спроба падысці да канстытуцыйнай рэформы. Гэты дэкрэт можа быць своеасаблівым тлумачэннем, каму, у якім аб'ёме паўнамоцтвы, у якіх выпадках пераходзіць. Таму вот сёння разважаць рана, але гэта сапраўды выглядае як спроба прадэманстраваць, што пэўныя змены у
падзеле ўлады паміж адной асобай і іншымі структурамі яны адбываюцца. Лукашенко не давярае нікому, мяркуе Ольга Харламова, таму дапускае магчымасць, што ён можа і сам стацца кіраўніком абвешчанага савету. Надзея Бельская, Белсат. І галоўнае пытанне, ці чарговы дэкрэт Александра Лукашэнкі не пярэчыць галоўнаму закону Украіны Канстытуцыі. З гэтым пытаннем мы накіруемся да былога намесніка старшыні Канстытуцыйнага суда спадара Валера Фадзеева, які ўжо цяпер з намі на сувязі. І вітаю вас, спадар Валер. Добрый вечер. Александр Лукашенко плануе падпісаць чарговы указ. Канешне, яму не прывыкаць парушаць Канстытуцыю, але ці гэтым разам вы таксама заўважаеце магчымасць такога парушэння? Ну, на самой справе ў Канстытуцыі ёсць адказы на тыя пытанні, якія падымаў Александр Лукашенко. Вы уже сказали, што у выпадку немагчымасці ажыццяўлення прэзідэнтам яго паўнамоцтваў, гэтыя паўнамоцтвы пераходзяць да прэм'ер-міністра. Таму, калі зараз цераз дэкрэт перадаць гэтыя паўнамоцтвы нейкаму калегіяльнаму органу Савету бяспекі, это будзе парушэннем Канстытуцыі. Вось, уласна, гэты артыкул 89 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, пра які вы гаворыце, што гэта парушаецца. Таксама ёсць яшчэ 137 артыкул. Канстытуцыя валодае найвышэйшай юрыдычнай сілай. Законы, дэкрэты, указы і іншыя акты дзяржаўных органаў выдаюцца на падставе і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Усе гэтыя артыкулы вядомыя ў адкрытым доступе. Што можна зрабіць сёння, каб стрымаць такія парушэнні? Ці у сённяшняй Беларусі няма прававых варыянтаў для спынення указаў Лукашэнкі? На самой справе такія рэчы мог бы вырашыць Канстытуцыйны суд. Але ў нас зараз у Канстытуцыйны суд могуць звяртацца толькі 5 суб'ектаў. Гэта абедзве прэзідэнт, абедзве палаты парламента, Верховны суд і Савет міністраў. Раней быў і вышэйшы гаспадарчы суд, але мы падправілі Канстытуцыю і гаспадарчы суд, вышэйшы гаспадарчы суд ліквідавалі. І вось уявіце сабе сітуацыю, што прэзідэнт выдае гэты дэкрэт, грамадзяне і арганізацыі звяртацца ў Канстытуцыйны суд не могуць. Канстытуцыйны суд у адрозненне ад 94-го года не можа ўзбуджаць справы па асабістай ініцыятыве. Такім чынам, я думаю, што ніхто з гэтых уладаў у Канстытуцыйны суд наконт такого дэкрэта не звернецца. Таму адказ, самі разумееце, які. А што за сабой можа пацягнуць такое парушэнне? Бо, па сутнасці, гэты Савет бяспекі, які у выпадку чаго мае стаць галоўным органам улады, ён не будзе з'яўляцца канстытуцыйным хіба? За мой справе гэта так. Я спецыяльна паглядзеў зараз матэрыялы наконт Савета бяспекі, і ўвогуле адзначаецца, што гэта нейкі дарадчы орган пры прэзідэнце. А тут прэзідэнт хоча надаць яму нейкія ўладныя паўнамоцтвы, права выдаваць нарматыўныя акты і гэтак далей. Я думаю, што гэта вельмі складанае пытанне, мякка кажучы. Таксама, напэўна, складанае пытанне тут яшчэ больш ускладняецца тым, вы сказалі прэзідэнта, але ці Александр Лукашенко з'яўляецца прэзідэнтам на сённяшні момант? Ну, я заходжу з таго, што гэта ён сябе такім лічыць. І таму, калі ён будзе падпісваць дэкрэт, ён будзе падпісвацца прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Вось, таму я з гэтага пункту гледжання гэта абмяркоўваю. Таксама, калі паглядзець на асобу Александра Лукашэнкі і розныя дзеянні гэтым спадаром, скажем так, то вы, як былы намеснік старшыні Канстытуцыйнага суда, бачылі для сябе, аднатоўвалі парушэнні Канстытуцыі Лукашэнкам? Ну, конечно, я недавно в газете «Народная воля» разместил свой артикул «Куда идем?». И я там отзначил некоторые речи. Я
апеллировал до Конституционного суда, показывал им, что есть такие порушения, назвал некоторые декреты, и тому на самой справе есть питання порушення Конституції, перш за все, через видання ось нормативних актів. Я хотів би відзначити, що по Конституції президент може видавати декрети у двох випадках. Перше, це коли йому парламент такі повномочства не дасть, але він, наскільки я розумію, ні разу таких повномочств не дав. І другий випадок – це часові декрети. Вони так само мають силу закону, і зараз навіть може вище закону ставитися, але вони часові, як написано по-русски, в силу особої необхідності. Ну, отримується, що ми в год видаємо до десятка декретів, все це у силу особої необхідності. На самой справі це так само є проблема. Але ж навіть парламент не може делегувати повномочства на видання декретів, які зміняють Конституцію, наприклад, тичаться прав чоловіка і так далі. І тому я думаю, що и у силу особой необходимости не могут выдаваться декреты, які ось порушають ту заборону, яка існує для надання повномочств видання декретів парламентом. Тобто це змінення і доповнення Конституції, її толковання, програмні закони, зміна порядку виборів президента і так далі. Александра Лукашенко гэтыя законы, артыкулы і сама Канстытуцыя, як бачым, не спыняла і гэтым разам, напэўна, таксама не спыніць, але прынамсі мы павінны ведаць, што гэта вельмі сур'ёзнае парушэнне. Дзякую вам за гэтую размову. Спадар Валер Фадзеяў, былы намеснік старшыні Канстытуцыйнага суда, быў з намі на сувязі. Александр Лукашенко таксама гуляе інтэграцыйнымі картамі як калодай картаў. Пытанне, ці да тройкі і сямёркі выпадзе шчаслівы туз. А што, калі знішчальная пікавая дама і гульня стане толькі гульнёю дурня? Александр Лукашенко гуляе ва-банк, а наконт пастаўлена беларуская незалежнасць. Гулец махлюе, трымае карты ў рукаве, выцягвае чарговае, а ці ўжо не прайграў? Кацярына Маляй. Афіцыйныя крыніцы не выдаюць дэталяў перамоваў падчас апошняй сустрэчы Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Маўляў, пытанне інтэграцыі на агул не абмяркоўвалі, хоць і прагучаў лік ужо ўзгодненых дарожных мапаў, колькасць якіх шторазу мяняецца. У снежні 2019-го міністр эканамічнага развіцця Расіі Максім Арэшкін сказаў, што агулам ёсць 31 дарожная мапа. Засталося ўзгадніць толькі 3. Амаль праз паўгады пасол Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка адзначыў, што з 30 дарожных мапаў 28 з паловаю гатовыя. Прайшло паўгода, колькасць узгодненых праграмаў зменшылася. Помните, с карт начинали очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложения. Размовы аб паглыбленні інтэграцыі пачаліся з гэтак званага ультыматуму Мядзведзева, агучанага ў снежні 2018-го ў берасці. Хоць насамрэч словы тагачаснага расійскага прэм'ера ультыматумна не гучалі. Есть два сценария. Один консервативный при сохранении контуров того союзного государства, которое было создано на сегодняшний момент, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года. Без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. Второй вариант сотрудничества, продвинутый вариант, он основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре. С одновременным, конечно, повышением взаимозависимости экономик и возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства.
У верасні 2019-го прэм'ер-міністры Дмітрый Мядзведзеў і Сергей Румас узгаднілі 31 дарожную мапу. Гэта дакументы, якія плануюць падпісаць у розных сферах датычных інтэграцыі Расіі і Беларусі. А менавіта збліжэнне макраэканамічнай палітыкі, падатковага заканадаўства, гарманізацыі валютнага рэгулявання, уніфікацыі бухгалтарскага ўліку і бухгалтарскай справаздачнасці, фармаванні адзінай аграрнай і прамысловай палітыкі. Гэта з вядомага. Поўнага зместу дакументаў не раскрываюць дагэтуль. У снежні таго ж года перамовы зайшлі ў тупік праз 31-ю мапу, якая нібыта прадугледжвала стварэнне наднацыянальных органаў. То бок інтэграцыю не толькі эканамічную, але і палітычную. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? З тых часоў адмыслоўцы дапускаюць самыя негатыўныя для Беларусі сцэнарыі аж да страты незалежнасці. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў адзначае, што пагроза суверэнітэту Беларусі ёсць заўсёды, але падставаў для хвалявання ў кароткай перспектыве не бачыць. Кожны раз напярэдадні сустрэч Лукашэнкі і Пуціна гэтая пагроза абастраюцца, з'яўляюцца розныя версіі. Ну і паводле традыцыі кожны раз нічога такога занадта апакаліптычнага, занадта драматычнага не адбываецца, і людзі зноў могуць выдумаць. Але што б ні было ў дакументах насамрэч, дамова аб саюзнай дзяржаве ў выніку прадугледжвае і палітычную інтэграцыю, хоць цяпер да яе далёка. У чацвер Каардынацыйная рада выступіла з мемарандумам у абарону незалежнасці Беларусі. Суверэнітэт – найважнейшая канстытуцыйная каштоўнасць і здабытак народу, а пагадненні з Лукашэнкам юрыдычна нікчэмныя, заявілі таксама і дэпутаты Верховного Совету 13-го скликания. Александр Лукашенко абсолютно неконтролюемый. И он может пойти на любые кроки, только утрымать уладу в своих руках, альбо отрымать некие гаранты безпеки для себя и своей семьи. И тому тут питание суверенитету он может вельми легко спустить праз некие гаранты особисто для себя. Пакуль чарговы раунд інтэграцыйных перамоваў адклалі да восені. Катя Малей, Белсат. Усё больш пытанняў без адказу. Пра што гаварылі столькі гадзінаў у Москве? Зрэшты, туды і скіруемся. З намі на відэасувязі спадар Леонид Гозман, вядомы расійскі палітык. Добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Яковлевич, почти 4 часа Александр Лукашенко провел Владимира Путина, тут же улетел в Москву, хотя успел ответить на заготовленный вопрос журналистов. И почему столько унижений и одна сплошная тайна, о чем же говорили? Ну, я думаю, я надеюсь, что у Владимира Владимировича Путина сорвался план аннексии вашей страны. Я думаю, что он этот план очень лелеет, потому что ему это надо. Он 22-й год у власти, я понимаю, что с Лукашенко это еще мальчик, можно сказать, Лукашенко уже 27-й, но тем не менее многовато. 22-й год у власти, и он ничего не может предъявить своим гражданам. Он не может сказать, что мы живем лучше, потому что мы живем хуже, то есть сказать, что он может, никто не поверит. И поэтому ему нужно как-то искать какие-то варианты. Победа над врагами или собирание земель русских. И вот это его любимая идея, что Украина и Беларусь – это на самом деле тоже Россия. Мы один народ, один язык и так далее, и так далее. Мы не один язык. Я вот специально попросил, чтобы ко мне обращались по-русски, потому что я далеко не всегда понимаю белорусскую речь, естественно. Вот. И, по-видимому, это у него по каким-то причинам сорвалось. Мы очень этого все опасались, потому что у нас ведь на 22-е был визит Александра Григорьевича Лукашенко к нам, а на 23-е было назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации. И мы все очень опасались, что это для того, чтобы как-то легитимировать аннексию. Слава богу, этого не случилось. Это хорошо и для вас, и для нас, потому что вы, как независимая страна, имеете шанс быстрее вырваться из того кризиса, в котором мы все находимся, и стать, достичь нормальной жизни. С нами это будет дольше. Кроме того, я думаю, что аннексия не прошла бы без войны.
При этом все-таки это хорошо и для Александра Лукашенко, которому Кремль и ФСБ подыгрывают в его игре о якобы покушении. Множатся новые версии об этом покушении, в интернете появляются шутки. А кто кому подыгрывает? Лукашенко Кремлю в этой ситуации или ФСБ и Кремль Лукашенко? Что это за история с покушением? Зачем это нужно Москве? Ну, это бред, конечно, собачий. Вот. Это похоже, что это все-таки провокация нашего ФСБ, потому что это очень похоже на провокацию, которую они сделали, так называемое дело сети, когда, и вообще уже несколько раз они вот по такой же схеме работали. Может, конечно, передали опыт, это сделали ваши какие-то чекисты, а может быть и наши. Значит, зачем? Может быть, они таким образом дают сигнал Александру Григорьевичу Лукашенко, что смотри, Саша, что-нибудь с тобой случится, не дай бог. Может быть, для этого? И Александр Лукашенко сразу заговорил по поводу передачи власти Совету Безопасности. Причем Совету Безопасности, где преимущественно военное. И это скорее не назарбаевский сценарий, а какая-то военная хунта получается. Да, конечно, но, видимо, Александру Григорьевичу никто не рассказывал, что у вас все-таки существует, хоть и не действует, но как и у нас тоже не действует Конституция, а в Конституции у вас написано, что если что, не дай бог, случится с действующим президентом, то власть переходит к премьер-министру, а вовсе даже не к какому-то там Совету Безопасности. Ну, просто он как-то разволновался, забыл, по всей вероятности. Ну, конечно, он держится у вас за власть всеми четырьмя ногами. Ну, не знаю, надеюсь все-таки, надеюсь, вы победите. Но при этом держится только лишь потому, что имеет руку Владимира Путина и Кремля, которая его держит и поддерживает сегодня. Конечно, и очень многие у нас осознают, что кровь и страдания жертв режима Лукашенко, они все это и на нашей стороне, и очень сильно на нашей стороне. Если бы Путин не вмешивался в ваши внутренние дела, то я полагаю, что у вас Лукашенко давно был бы таким неприятным воспоминанием, а не человеком, который контролирует республику в значительной степени. Спасибо вам. Леонид Гозман, вядомы расійскі палітык, быў маім і спадарства госцем на відэасувязі з Москвы. І вяртаемся ў Беларусь. У Гомлі было урачыста. Рэзалі стужку і надзімалі чырвона-зялёныя балонікі. А дзяржаўная прапаганда показала карцінку, як Александр Данченко адкрыў пандус і навес для васкоў. Але камеры прапаганды не показалі, што навокал распадаюцца будынкі, дарога ў дзірках і калюжынах, а сама новабудоўля выглядае быццам падзелка з гуртку «Няўмелыя рукі дэпутата». Іншыя тэмы за 100 секундаў. Злучаныя Штаты аднавілі санкцыі супраць Белнафтахіму і яшчэ 8 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Супрацу з імі спыняць за 1,5 месяца. Вашынгтон пастанавіў не чакаць уласнага дэдлайну 27 красавіка. Да гэтага дня Лукашенка меўся вызваліць усіх палітвязняў. У панядзелак суд Берасцейскай вобласці пастанавіў ліквідаваць польскую школу з мэтай абароны дзяржаўных ды грамадскіх інтарэсаў, паведамляюць у пракуратуры. Установа мусіць ліквідавацца самастойна да 19 ліпеня. Прысуд журналісты Тутбай Кацярыне Барысевіч пакінулі без зменаў. 6 месяцаў пазбаўлення волі за пацверджанне таго, што забіты невядомымі Роман Бандарэнка не быў п'яны. Генпракуратура палічыла вырак занадта мяккім ды падала на яго апеляцыю. На волю Кацярына выйдзе 19 траўня. Усе канцэрты гурта Джей Морс у Гарадзенскай вобласці скасавалі. На 2 пляцоўках заявілі, што ўзніклі тэхнічныя праблемы, на 3-й, што справа ў каранавірусе. У сераду да лідара метал-гурта Godstower Леслі Найфа Владзіслава Наважылава прыйшоў следчы камітэт. Паводле папярэдняй інфармацыі яму можа пагражаць крымінальная справа за абразлівы каментар у Facebook. У чацвер Павел Латушка заклікаў Святлану Ціхановскую заступіць на пасаду прэзідэнткі ды пачаць фармаванне ўраду. Паводле яго гэта дапаможа ўратаваць незалежнасць краіны ў сітуацыі, калі за спінай быў беларускага народу Лукашенка заключыць з Пуцінам дамовы, якія правядуць да страты суверэнітэту. Следчы камітэт абвесціў вышук Александру Герасименю і Александра Апейкіна. Пракурор санкцыянаваў для іх меру стрымання ў выглядзе змяшчэння пад варту.
У пятницу Минский городский суд не задоволил апелляции в справе наших коллежанок Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой. Журналисток осудили на 2 годы позбавления воли за ведение живого репортажу з места протестов. Наступным днем мужу Катерины Игорю Ильяшу не дозволили сустрэцца з жонкою. Увага, контрабанда. Смаравацца крэмам Нівея забаронена, а яшчэ спадарства забаронена заліваць алей лікімолі, не кажу ўжо пра тое, каб купіць аўта Шкода. Няхай вам, спадарства, гэта нават не прыйдзе ў галаву. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны загад, а ўрад як адрэзаў, дык і замацаваў рашэнне сваёй пастановы. Як кажуць, рады Лукашенко, рады прэм'ер, толькі беларускія спажыўцы не надта радыя, але спакойна, слёзы ліць рана, хоць бы ўзяць аўты Шкода. Большасць з іх, самыя папулярныя мадэлі Rapid, Octavia, Кадзіак вырабляюць менавіта у России, у Калузе и Нижнем Новгороде. Отрымліваецца, што паехаў Александр Лукашенко прызнавацца ў Крэмль у любові, а ножык у другой кішэні прытрымаў, і вось забарона па-братску ударыў па Расіі. Хаця, калі уважліва прачытаць дакументик ураду, то атрымліваецца, што забарона датычыць тавараў, і тут трэба працытаваць гэты дакумент спадарства. Краіна, паходжанне якіх з'яўляецца дзяржава, і ці аб'яднання дзяржаваў, якія прынялі рашэнне аб уводзе спецыяльных захадаў у стасунку да беларускіх юрыдычных ці фізічных суб'ектаў. Вось такая важная інфармацыя. Што з гэтага вынікае? Гэта называецца прыняць забарону так, каб не прыняць. То бок крэмам Нівея мазацца нельга, але калі зроблены ў Расіі, выходзіць, што нібыта і можна. Хаця б у Маскве такія крэмы робяцца. Ездзіць на Шкода нельга, але калі зробленая ў Расіі, то ізноў жа атрымліваецца можна. Усё гэта пытанні, з іншага боку, продаж самай папулярнай мадэлі Rapid прыпынілі яшчэ у сакавіку. А колькі ж прадаецца тых Шкодаў на беларускім рынку? Летась 3682 аўты. Большасць расійскай вытворчасці. Гэта 6-е месца на аўтарынку. А ў 2019 годзе ў Беларусі прадалі 2131 Rapid. Іх вырабляюць у Расіі. І толькі 48, уявіце сабе розніцу, Superb у Чэхіі. Вось дык пакараем Шкоду. І калі ўсё ж санкцыі будуць уведзеныя на аўты, зробленыя ў Расіі, гэта азначае яшчэ і магчымыя страты для прадаўцоў, абмежаванне магчымасцяў для спажыўцоў, а таксама праблемы аўтасервісаў. І гэта ўжо можа датычыць тысячаў беларусаў. Але ж ці пра людзей кіраўнік думае, то хоць бы пра сваіх красаўцаў падумаў. Цікавостка, ці вы звярталі ўвагу, на якіх аўтах ездзіць айчынная міліцыя? Дык вось жа, у іх аўтапарку таксама хапае Шкодаў. І нямала. Перасядуць цяпер, можа, на мазы. Я браю ў гомсельмаш. Камбайнамі можна жаць пратэстоўцаў. Аказваецца, забароненыя тавары пагражаюць нацыянальным інтарэсам. Шыта белымі ніткамі. Менавіта гэтыя фірмы адмовіліся ад фінансавання чэмпіянату свету па хакею ў Менску, які потым забралі ў Лукашэнкі. Такое не забываюць і не даруюць. Беларусы таксама не забываюць, таму з падзякай набывалі прадукцыю гэтых фірмаў. А фірмы змаглі зрабіць самае галоўнае ў рэкламе — захаваць свой твар. Той, хто паспеў набыць тавары да забароны, можа з гонарам карыстацца. І каму тут пытанне Шкода? Самае галоўнае, канешне ж, пытанне. Палітвязень Павел Севярынец дачакаўся адказу ад мітрапаліта Веньяміна. Хаця з такім адказам то лепш бы яго не было ўвогуле. А слова яно такое — вылеціць не зловіш. Пайшло пра бел-чырвона-белы сцяг і кроў Хрыста. Зрэшты, вось адказ мітрапаліта. Мир вам, Павел Константинович. Вы закликаете не допустить, каб бел-чырвона-белы сцяг быў прызнаны экстрэмісцкім. Яго вы называеце бел-чырвона-белым сцягам Хрыста. Заўважым, што сцяг, герб і гімн з'яўляюцца сімваламі пэўнай дзяржавы. І ў Рэспублікі Беларусь ёсць такія дзяржаўныя сімвалы. Сімваламі ж Хрыста з'яўляецца ягоны крыж і ікона. Сапраўды, праваслаўныя архіерэі маюць на сваёй мантыі бел-чырвона-белыя палоскі, струмені, якія служаць напамінам пра прачыстую кроў спасіцеля на белай плашчаніцы. Але дадзенае спалучэнне колераў тканіны
стала выкарыстоўвацца, акрамя названага вышэй, выпадку не з рэлігійнай, а з палітычнай мэтай. Нельга пагадзіцца з вамі, што бел-чырвона-белы сцяг – гэта сцяг Хрыста. Христос, сын Божий, сын чалавечы, па-за палітыкай. Ён прыйшоў усіх спасці. Не меў свайго сцяга, як не меў і дзе галавы прытуліць. Каб БЧБ сцяг не быў прызнаны экстрэмісцкім, бачыцца дастатковым не выкарыстоўваць яго для выражэння палітычных поглядаў. На іншыя пытанні, якія вы ўзнімаеце, неаднаразова даваліся адказы ў маіх афіцыйных выступленнях і інтэрв'ю. Жадаю вам і вашым блізкім з карысцю для душы правесці час Великага посту. Захоўвайце мір і дабрыню, развагу сваёй душы. Гэты адказ выклікаў вялікую хвалю абурэння. Мы таксама звярталіся па каментары афіцыйныя, але нам у іх адмовілі. Паспрабуем таксама гэтую тэму падняць з праваслаўным святаром айцом Александром Шрамко, які ўжо цяпер з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Добрый день. Выказваліся такія меркаванні, што за гэтыя словы сорамна. Ці вам таксама сорамна за словы мітрапаліта? Ну, сказать так, что сорамно, я просто гэта гідна слухаць, а не то, что сорамно. Я нават не лічу ўжо, я з ім, з мітрапалітам Вениамином сябе ў адной такой команде. Так что мне сказать, что сорамно, не скажу, я не служу. И нават цяпер думаю, что это было с подзякой к этому отношуся. И нават благодарны митрополиту Павлу, які мне это забараніў, потому что самому сысці з гэтай арганізацыі гэта цяжка сапраўды, тому что звязано з людзьмі з рознымі, и сувязі, все гэта такое, на тебе спадзяюцца людзі. Гэта цяжка. А тут просто так атрымалася, я нават цяпер не шкадую, што так атрымалася, тому што я лічу, што гэта быў агідны адказ, і нават сапраўды лепш ён бы не адказваў уже, калі так ужо. Айцец Александр, ці можна быць у гэтай сістэме, пра якую вы кажаце, з якой вас выкінулі, трэба сказаць гэтае слово, ці можна быць там і выказваць хоць неякую крытыку? Не, так я ж выказваў, я ж крытыку выказваю где-то з 2000 года, можно сказать, так открыто, публично выказываю критику. И уже, конечно, я был уже один раз заборонены, але звяртаўся до служения, и можно сказать, что большую частку гэтага часу, 20 годов амаль, я оказал критику и адрес нават патрыарха и митрополитов, і так далей, і заставаўся, служыў. Магчыма гэта, але трэба чакаць кожны момант, што гэта за цябе могуць узяцца. Вот і все. Можна сказаць, што гэта як у кожнай арганізацыі. Гэта нічога такога няма асаблівага, можна сказаць даже. Я думаю, што калі ў любой арганізацыі будзеш там крытыкаваць дырэктара генеральнага, то рано ці позна гэта да цябе прылеціць. А як вы бачыце сённяшнія сувязі расійскай праваслаўнай царквы, якая дзеюць уласна ў Беларусі, і палітыкі? Ну, што я бачу? Я бачу, што царква, перш за ўсё, гэта трэба ведаць, гэта не мітрапаліт, гэта не святары, нават царква гэта людзі. І вось одна справа, калі казаць пра тое, як іерархія себе ставіць, і іншая справа казаць пра тое, што людзі ў царкве як ставяцца. І нават святары звычайныя, радавыя святары, яны зусім не так, шмат хто з іх не так ставіцца, як гэта паказвае іерархія. Так што вот гэта тое, што якраз можа гэта і вызвала такое раздражэнне Лукашенка у свой час на православную царкву, што яны побачили, што няма такого ў православнай царкве, што ось нехта там зверху приказаў і уже все так і думаюць. Не, у царкве православнай якраз такая, можна сказаць, месцамі нават анархія. І людзі самі па сабе, а іерархі самі па сабе. Яны ствараюць некую такую картинку, можна сказаць, некую такой вот... Конечно, гэта іх
ну, такая вясомая гэта іх уклад, што вот як гэта выглядае царква. Але ўсё ж такі трэба ведаць, што гэта не сама царква. Гэта ўсё ж такі іерархія. Яны самі сябе паставілі знешне ад народа, аддалілі сябе ад народа, і зараз царква, можна сказаць, знаходзіцца ў такім состоянии вельмі такого разладу такого, тому што по-рознаму гэта людзі смотряць на гэта. Але таксама Христос, мы знаходзімся напярэдадні вельмі важнага, галоўнага свята Вялікадня, які будуць адзначаць праваслаўныя вернікі праз тыдзень. І Христос быў хіба таксама вялікім апазіцыянерам і дысідэнтам, які бараніў вось гэтыя маральныя вартасці. Ну, ён можа не таким оппозиционером, ён же про уладу так сам по сабе не казаў, але по сутнасці яго вінавацілі по палітычнай такому артыкулу, можна сказаць, тому што яго у чым вінавацілі? Тым, што ён сябе абвясціў царом. Ну, так гэта фактычна палітычная статья такая. Ну, потому что можно так сказать, что нельга, что такое палітыка, калі кажуць, што царква не можа займацца палітыкай. Гэта значыць, што палітыка гэта такая жыццё супольнасці, і калі царква не адказвае на якія-то пытанні, якія ставіць сучаснае жыццё, а толькі там давайте будем там молиться і сидзець ціха, то яна просто выкрэслівае сябе з гэтага жыцця і як бы становіцца такой вот, то ли гэта псіхалагічная нейкая такая установа, то ли гэта традыцыйная такая, яна сама сябе забівае. Жывая царква павінна рэагаваць на ўсё, што сотвараецца з чалавекам. І ў чалавека жыццё, яна складаецца не толькі з таго, што ён там то, што кажуць, асабістае жыццё. Усё жыццё чалавека, яно патрабуе нейкай такой рэлігійнай пазіцыі. Так што палітыка таксама яна патрабуе гэтага. Ну, што сказаць, допустим, у Еўропе ёсць хрысціянска-дэмакратычнай партыі, там, і ўсе зыходзяць з таго, што мы будзем ствараць там супольнасць, як гэта грамадства, як гэта з хрысціянскіх пазіцый. Ніхто ж не кажа, што гэта гэта нельга так рабіць, нельга там флаг. Людзі выходзяць з іконамі і кажуць, вот мы будзем будаваць грамадства, як Христос вучыў. І дзякуючы гэтаму гэта ўсё вартасці, якія застаюцца жывымі. Дзякую вам за гэтую размову. Айцец Александр Шрамко, праваслаўны святар, быў спадарства маім і спадарства госцем. Мы ж працягваем наше выданне. Напярэдадні інтэрнэт засыпалі віншаванні. Адныя віншавалі з днём народзінаў Зянона Пазняка, а іншыя Марыю Калеснікаву. Часам адныя і тыя ж віншавалі абодвух. Так склалася, што яны нарадзіліся ў адзін дзень. Ёй 39, яму 77, яна за кратамі, ён у эміграцыі. Розныя, але з адной мэтай – Прагай і іншай Беларусі. Свае словы пра Марыю Калеснікаву сказала і Святлана Ціхановская. Ты мой герой, ты мое вдохновение, ты пример для подражания. И очень часто в тяжелые моменты мне так не хватает твоего оптимизма, твоей энергетики и твоего жизнелюбия. Но я верю, что очень скоро мы сможем встретиться, обнять друг друга и поговорить обо всем на свете. Держись. С днем рождения, Маша! Свободу хвалить заключенным! Я очень счастлива, я горжусь, что я белоруска. Спасибо вам. Мы таксама, спадарства, далучаемся да віншаванням і зычым перадусім
свабоды і незалежнасці Беларусі, але гэта не ўсё ў нашым выданні, што нас чакае наперадзе. 35 гадоў чарнобыльскай трагедыі, пакутныя дамы і людзі, лёсы перасяленцаў, як было тады, што ёсць цяпер, замкнёнае кола, паўтарэнне гісторыі і незробленыя высновы. Зразу усіх оповістили, тільки що казали, яно нічого нікому не вредить, а тоді, як вийшло, так яно всім повредило. Родина – родина, я такий, я не знаю, однодумний, як, що так, всю життя прожив тут. Ды якім будзе канец Лукашэнкі, размова з першым прэзідэнтам Украіны Леанідам Краўчуком пра Расею, распад Савецкага Саюза, злачынствы рэжыму ў Беларусі, а таксама словы да беларусаў. Вялікае інтэрв'ю спадарства ўжо неўзабаве. А стасункі з Украінай на гэтым тыдні Александр Лукашенко памаляваў ізноў новымі барвамі. На сустрэчы з дэпутатам Верхоўнай Рады Яўгенам Чаўчэнкам узурпатар заявіў, што Кіеў нясе адказнасць за вайну, а дэпутат толькі ківаў. Ва ўкраіне адразу ж заявілі, што візіт прыватны і не мае дачынення да афіцыйных стасункаў. У адказ дэпутат пакрыўдзіўся і паклаў на стол партбілет. Тым часам двухбаковыя адносіны не найлепшыя. Калі Лукашенко павучаў прэзідэнта Владзіміра Зеленскага дыпламатыі, маўляў, малады яшчэ, недасведчаны. Былі гісторыі пра шастанні туды-сюды праз мяжу з Украінай, ды прывоз праз кардон тонаў зброі. Іх ніхто, канешне ж, так і не пабачыў. Беларусы ж ваююць таксама на расійска-украінскай вайне па абодвух баках. І калі тых, хто на баку Кіеве пераследуюць, то прарасійскіх баевікоў нібы не заўважаюць, а вось кнігу расследавання нашых журналістаў Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша «Беларускі Донбас» увогуле прызналі экстрэмісткай у Беларусі. Да таго ж узнікае пытанне, ці Александр Лукашенко, баронячы сваю ўладу, не зробіць плацдарм для заходняга фронту расійскіх войскаў на Украіну. У Кіеве чакаць не сталі, ды мяжу узмацнілі, правялі адпаведныя вучэнні, уезд пэўных грамадзянаў Беларусі абмежавалі. Зрэшты, дэпутат Чаўчэнка заявіў, што 36% украінцаў хацелі б Лукашэнку у сябе за прэзідэнта. І гэтая лічба пад пытаннем, хаця варта заўважыць, што яшчэ некалькі гадоў таму было ўдвая болей такіх жадаючых. Чаму цяпер так паменела? Ці шмат Лукашенко усміхаецца да Масквы, і ці Беларусь для украінцаў яшчэ брацкая краіна, адказваюць жыхары Киеву. Народ остается, а управление не очень. А управление? Да, а народ остается. Любим белорусов. Спасибо. Живе Беларусь. Белорусов дружит. Спадарства, нешта не можам пачуць жыхароў Кіева, якія, напэўна, ведаю, лічаць, што беларусы, незалежна ад таго, што думае Александр Лукашенко, гэта ўсё ж такі брацкі народ. А вось з Александром Лукашенком узнікаюць сумневы. Перад нашым эфірам я паразмаўляў з першым прэзідэнтам Украіны Леанідам Краўчуком, тым самым, які падпісваў белавежскія пагадненні аб сканчэнні існавання Савецкага Саюзу. Нягледзячы на цесны графік, ён знайшоў для нас час, гутарылі пра лёс Беларусі, Лукашэнкі, беларусаў, але не толькі. Цяпер Леанід Краўчук узначальвае украінскую дэлегацыю на перамовах трохбаковай кантактнай групы і заяўляе, што ў Менск на паседжанне больш не паедзе. Лічыць, што Беларусь палітычна падпарадкаваная Расіяй. Запрашаю на размову. Мы размаўляем з першым прэзідэнтам Украіны. Спадар Леанід Краўчук ужо цяпер на відэасувязі. Вітаю вас. Доброго здоровья вам, я также вас сердечно витаю. Господин президент, сегодня очень важный вопрос. Это вопрос России, которая стала агрессором для всего региона. Как вы видите ее роль? Россия сегодня есть источником деструктивного действия и не только для Украины, а для всего региона. И это отмечают
и наши европейские союзники, это отмечает руководство НАТО, это отмечают Соединенные Штаты Америки, делая конкретные шаги к тому, чтобы остановить Россию в ее намерениях расширять оккупацию Украины, ее намерениях взять под контроль все республики бывшего Советского Союза, а сейчас независимые государства, действовать вопреки закону, вопреки нормам международного права, что она делает, не считаться цивилизационными нормами, которые установлены на протяжении десятилетий в Европе и в мире. То есть Россия ведет себя как источник зла. Для Белоруссии несколько другая ситуация, потому что Лукашенко, а мы его называем самопровозглашенным президентом, Украина не воспринимает ее как легитимного президента, и она в данной ситуации поддерживает и является страной, которая сделала такое заявление и придерживается этого заявления. Но пока президент Лукашенко действует таким образом, чтобы подчинить Белоруссию, извините, России. Это становится очевидным. Он делает все, чтобы открыть Беларусь для введения войск в Белоруссию, для проведения разного рода учений. Он ездит туда на поклон к Путину. Он имеет единственную поддержку сегодня в мире, фактически это Россия. Он не приглашается и не является легитимным лидером Белоруссии, которую приглашают или которую посещают лидеры стран другого демократического мира. Поэтому мы должны понимать, мировое сообщество уже видит такую роль России. Если раньше они еще сомневались, что Россия может перестроиться, что Россия может преобразоваться, теперь понятно, что Россия совсем другие цели ставит. И поэтому я вижу, что мировое сообщество, а мы присоединяемся к нему, сделает все, чтобы остановить Россию, как сказал господин Байден, президент Соединенных Штатов Америки, остановить ее и ввести ее в рамки международного права. Чтобы Россия не думала, что она может делать все, что ей захочется, что она будет делать то, что должна делать страна, взявшая на себя обязательства, в том числе и международного характера. Александр Лукашенко при этом впервые на этой неделе открыто обвинил Киев в причинах войны во время встречи с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Есть ли тут угроза со стороны Минска, чтобы белорусские территории Александр Лукашенко позволил использовать в качестве такого военного плацдарма для российской армии? Я Лукашенко лично не участвовал в любых переговорах. Но я знаю, я встречался с ним. Я знаю его после того, когда посетил Беларусь и для того, чтобы отметить, кажется, десятилетие Белорусской пущи, где мы подписали очень важный документ, благодаря которому страны стали независимые, и в том числе Белоруссия, и в том числе господин Лукашенко стал президентом, потому что за советское время, я не думаю, что ее очень многие знали в Беларуси. Только благодаря этому, что мы взяли на себя такую миссию и открыли дорогу к свободе и демократии в бывшем Советском Союзе, который был последней империей, а господин Лукашенко где-то там, я не знаю, работал среди миллионов людей, которого не то, что никто не знал, а никто никогда не видел. И он стал президентом, использовал такую возможность демократии для избрания. Но, видя его замашки тогда уже,
Я откровенно говорил, и сейчас говорю откровенно, что он родился в диктаторской рубашке. И поэтому я к нему отношусь весьма критически. Тем более я никогда не буду принимать во внимание его постоянные заявления об Украине, так как они меняются постоянно. То есть он или поддерживает, потом вдруг не поддерживает. То есть он говорит одно сегодня, завтра другое. И нет последовательности, нет какой-то такой государственной, твердой позиции на международном уровне. Он видит во всем какую-то игру. То есть он играет, где-то побеждает, где-то... Но везде в центре внимания он. Что касается встречи с народным депутатом Шевченко, это частная поездка депутата Шевченко. Она никем не инициирована. Он не имеет никаких и не имел никаких полномочий для этой встречи, даже фракции Верховного Совета. Поэтому он поехал сам, как он сказал. Я очень уважаю, даже люблю президента Лукашенко. Но это его дело, он может любить, кого он хочет. Но какие-то выводы из этой встречи, вообще это смешно. Никакой встречи не было, это был частный разговор. Это не было официальной встречи. Был частный разговор народного депутата с господином самопровозглашенным президентом. Оно где-то так совпадает по своему характеру. Поэтому эта встреча в Украине не показывалась. Мы ее вообще не видели. Я ее не видел. И не хочу о ней даже говорить, потому что никаких последствий, никаких решений после этой встречи не было и не могло быть. А что касается Минских соглашений, с 2020 года вы руководите контактной группой по урегулированию украинского конфликта. Ранее эта группа принимала важное решение для Украины. Здесь Александр Лукашенко очень хорошо использовал эту ситуацию для себя тогда, для выстраивания своей международной политики. Какова судьба этих документов сегодня? Потому что мы видим, что дальнейшие такие переговоры на площадке Лукашенко невозможны. Мы исходим из того, что эти принятые документы действуют, и Украина их выполняет. Это заявление не только Украины. Это говорит руководитель, постоянно действующий руководитель ОБСЕ. Это говорит администрация президента Путина. Это говорят в Европейском Союзе. Это говорят министры иностранных дел «семерки». То есть на любом уровне подчеркиваю, что эти документы надо выполнять всем, и что Украина сегодня их выполняет. Есть один вопрос сложный для нас, и не только для нас, что нет как достаточно эффективного и достаточно действующего механизма контроля за выполнением. Но возвращение в Минск на площадку Минскую невозможно. Дело же не в том, что у нас какие-то плохие отношения к самой Белоруссии. Мы считаем белорусский народ действительно народом близким, очень близким для нас. Это уже исторически так сложилось. И я всегда говорю, что я желаю белорусскому народу всего наилучшего, что можно пожелать и украинскому народу. Но в данной ситуации, когда нет фактически легитимного президента, когда нынешний президент стремится подчинить Белоруссию России и выполнять волю России, агрессора, который ведет войну против Украины, то нет логики, как мы можем на такой площадке принимать решение о мире. Поэтому здесь нет никаких других причин. Есть одна причина. Беларусь сегодня имеет нелегитимного лидера. Беларусь сегодня имеет лидера, который пытается подчинить всю Беларусь России, который применяет
недемократические методы, который ведет репрессии, который кидает за грати мирных демонстрантов, который ведет просто неуправляемую войну против оппозиции, используя силу в том числе. Конечно, даже встречаться с таким человеком не пристало нам, потому что у нас и другая позиция. Поэтому мы будем предлагать ОБСЕ и другим участникам трехсторонних контактной группы место для проведения заседаний в другой стране. Вы, как человек с большим политическим опытом, сегодня смотрите на Лукашенко как на политика, которого ждет судьба, не знаю, Виктора Януковича или, может быть, Муаммара Каддафи или еще кого-то? Я не буду сравнивать, какая ждет его судьба, как в сравнении с какими-то другими людьми в истории. Но я могу сказать, что его ждет тяжелая судьба. Если бы он руководствовался хотя бы чувством здравого смысла, он понял, что находиться при власти, где постоянно нарушаются нормы международного права, где постоянно применяются диктаторские методы управления, где страна не поднимается до независимости, а хочет все время потерять почему-то, Лукашенко хочется эту независимость. Он мечется между, как говорится, своим желанием руководить и желанием подчиниться кому-то. Не кому-то, а России. Поэтому его ждет тяжелое последствие. И те заслуги, которые у него были перед Беларусью, они были, я не говорю, что он ничего не сделал для Беларуси. Те заслуги, которые даже были, они будут просто снивелированы до нуля. Его ждет забытие в истории. Это я точно знаю, это обязательно произойдет. Потому что вот сегодня он сделал вывод, видите ли, что его кто-то хочет лишить жизни. И он уже заявил, я недавно слышал, что, дескать, я уже думаю о том, кто же будет наместником. И вот наместником он считает, что должна быть Совет обороны, коллективный орган. А руководить этим коллективным органом будет премьер-министр. То есть он уже создает иллюзии или мнение у людей, что, видите, он такой важный, такой ценный, что его хотят прибрать с пути. И называется уже там кто? И Соединенные Штаты Америки, и украинские националисты. Кого только он не прошивает белыми нитками к этому всему. Я просто удивляюсь. Неужели он думает, что люди это дети или люди это какие-то мировое сообщество будет слушать и будет верить вот этим всем бредням, которые делает господин Лукашенко. Он просто выглядит смешно сегодня. Его желание удержать власть, удержать кресло под собой становится просто карикатурой иногда на поведение человека такого уровня. Президент же выбирается народом. Это доверие к народу, и народу к человеку. А он сам это доверие, которое в него когда-то было, он его просто уничтожает. Он становится персоной нон-грата не только для стран демократических, а для своего народа. Леонид Макарович, а что бы вы сказали белорусскому народу, белорусам, которые смотрят, которые сражаются за свою независимость сегодня? Я бы сказал, зная, как тяжело мы боролись за независимость Украины, а на мою долю выпала такая судьба, что я тогда стоял во главе этого процесса, украинской независимости. Я знаю какие-то сложности, какие это иногда жертвы требуются, какие напряжения. И главное для белорусского народа, мое желание, не потерять веру в то, что справедливость будет на стороне народа. Это первое. Второе.
Народ, я знаю белорусский народ, ну, может быть, меньше, чем украинский, но я знаю его силу и мужество, и что он с историей, я просто привожу исторические аналогии, всегда народ побеждает. Не было случая, чтобы народ не победил в истории, такого не было. Если народ верит и показывает свою силу, и не боится любых, говорится, действий власти, которая уже, ну, уже очевидно, она потеряла не только авторитет, она уже держится только на силе органов власти, силовых структур и России. Больше же нет у нее поддержки какой-то серьезной. Поэтому перспектива, победа белорусского народа. Я верю, несмотря на моих 88 лет фактически, я искренне верю, что я это увижу. Вы знаете, я очень глубоко и с глубоким уважением отношусь к господину Шушкевичу, с которым я подписывал это Беловежское соглашение о денонсации Советского Союза как геополитической системы. И когда я встретился в Белоруссии уже после подписания через какое-то время, я узнал, что господин Лукашенко определил для господина Шушкевича пенсию в $3. Вы знаете, у меня, я не знаю, какое внутреннее у меня было состояние и сколько там накопилось слов. Если слов тяжелых для любого человека, тем более для такого масштаба президента, опуститься до такого уровня примитивизма, до такого уровня ненависти к человеку, чтобы использовать свою власть президента и попытаться унизить Шушкевича. Его нельзя унизить. Уровень Шушкевича интеллектуальный, политический, нравственный, он настолько высок, я это знаю, ну, не просто чужих слов, а лично чувствую, настолько высок, что никогда такому человеку, как Лукашенко, нельзя его унизить. Эти попытки унизить Шушкевича означают унизить самого себя. Поэтому я верю в это все, что таких людей, как Шушкевич, как оппозиция нынешняя, я знаю, сколько я вижу хороших журналистов, хороших людей, которые понимают ситуацию, глубокие оценки, аналитические. Я вижу женщин белорусских, которые с цветами ходят на мирные демонстрации, а к ним применяют пытки, вооруженные до зубов какие-то люди, применяя насилие и так дальше. Конечно, я думаю, что эту страницу история будет помнить всегда, страницу белорусского народа. Но будет главной в этой странице победа белорусского народа. І будзем гэтага трымацца. Дзякую вам за гэтую размову. Першы прэзідэнт Украіны Леонид Макарович Кравчук, маім і спадарства гостем у нашей программе. Желаю вам всего хорошего, веры, силы и надежды. Говорят, что человек и человечество держится на 3 китах. Любовь, вера и истина. Это все проходит через Бога, через нравственные основы нашей жизни. Мы, как славяне, как люди, которые исповедуют христианство, веру, мы должны знать, победа будет за нами, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне Бог. Он будет защищать правду, свободу, любовь и истину. Я желаю вам успехов. Дякую, вялікі. Дякуем.
Вось такая гаспадарства размова атрымалася. Пакуль ішла ў эфіры гэтая размова, дзяржаўная прапаганда таксама прыгатавала чарговую байку. Тут трэба працытаваць тэлеканал ОНТ. 150 пазадарожнікаў з кулямётамі буйнога калібра. Мы іх бачылі па тэлебачанні, калі яны ганялись па пустыні за Каддафі. Нібыта меліся прарвацца ў Беларусь і паляваць на Александра Лукашэнку. За нейкай мяжой абсурднага абсурду. Зменім тэму, бо ўжо заўтра споўніцца 35 гадоў найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофе у гісторыі чалавецтва і таксама адной з самых страшных бедаў, што прыходзілі на нашу зямлю. Пасля Чарнобыля дзясяткі тысяч беларусаў назаўсёды страцілі свой дом. Лічба пацярпелых ад выпраменьвання не паддаецца падлікам. Мы правялі некалькі дзён з сям'ёй перасяленцаў. Яны напярэдадні кожнай гадавіны вяртаюцца на малую радзіму, бо яе не выбіраюць. 26 красавіка 35-гадовая даўніны назаўсёды застанецца ў іх памяці. Мы с Андреем и с мужем сажали грядку с картошкой. Было очень жарко. А Таня, дочка, спала, как сейчас помню, в доме. И это была суббота уже. И приехал мой брат родной из Киевской области, из Полесского. Это близко там станции, сказал, что что-то случилось. Там очень много пожарных едет. Чернобыль. 35 гадоў таму, 26 красавіка, спадарыня Зінаіда за сям'ёй была ў нароўлі. Ейная маці заставалася на малой радзіме ў вёсцы Маскалёўка. Вяскоўцы пра выбух даведаліся амаль адразу. Шмат хто працаваў на самой атамнай электрастанцыі. Знали на завтра, на позавтра. Зразу усіх оповістили, тільки що казали, яно нічого нікому не вредить, а тоді, як вийшло, так яно всім повредило. В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в ближайшие населенные пункты Киевской области. Маскалёўка і сотні іншых вёсак і мястэчак у адноснай блізасці ад ЧАЭС працягвалі жыць сваім жыццём. Аднак радыяцыя не паддавалася цэнзуры. Или это «Голос Америки» были. Ну, какая-то радиостанция не наша. Они объяснили так, что в Швеции повысился уровень радиации. Россия опровергает всякие случаи там, ядерного испытания или такого вот. Но я поняла, что это про Чернобыль. Испугались? Испугалась, конечно. Детей стало жалко, я испугалась. Я сказала мужу, что надо уезжать. Сям'я з'ехала да сваякоў ужо 28 жніўня. Маці заставалася ў Маскалёўцы яшчэ 18 гадоў. Толькі ў беларускай ССР было выселена з забруджаных тэрыторыяў амаль 140 тысяч чалавек за 500 населеных пунктаў. А пра Маскалёўку забыліся, згадвае маці Зінаіды. Ніхто нам нічога не каже. Мы так і жылі там. От чого й ноги лічилася. Потому что никто толком ничего не объяснял, понимаете, как и сейчас. Ну, где ты видела той вирус, понимаете? Его не видно, а он же есть. Где ты видите? Где вы видите вирус, где вы видите радиацию? Я нашла единственную карту, уже старенькую, на которой нанесена моя Маскалёвка. Вот она, вот мы будем ехать от Наровли по этой дороге, и вот она на самой границе с Украиной. Родная вёска Будкоўскіх менш як у 3,5 кіламетраў ад украінскай мяжы. Да Чарнобыльскай АЭС трохі болей за 50 кіламетраў. Да аварыі мясцовы дзяржынскі саўхоз называлі мільянерам, пра што з гонарам дагэтуль згадваюць мясцовыя. У 86-м вёска трапіла ў зону адсялення, але ўжо праз год статус змянілі, і Маскалёўка ўвайшла ў зону з правам адсялення. З калісьці 270 жыхароў сёння мы сустрэлі там 4. Палова мясцовых сабралася ля аўталаўкі. Крама на колах прыязджае двойчы на тыдзень. Чего ж не заходишь? Ну так я же боюсь, я ж прошу Толю, чтобы он... Какие, ну... Анатоль Будкоўскі, папулярнае прозвішча ў вёсцы, ліквідатар наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, адзін з 4 жыхароў Маскалёўкі. Прырода тут канкуруе з нешматлікімі людзьмі. А мне мама говорила, что
тебе зайцы в прошлом году морковку крали. Да. Точно? Да. Правда? Правда. Як они крали ту Ну, морковку? я Расскажи. двух съедали, даже из корня не таскали. Буряка. Молодцы зайцы. Разам са зменою статусу маскалёўкі змяншаліся і выплаты па дапамозе ліквідатарам. Анатоль Будкоўскі вывозіў людзей, тэхніку ды нават ураджай з забруджанай зоны. Што з ім рабілі далей, не ведае. У 86-му вот так оно рвануло. Я же вам говорю, что даже сразу ж хотел союз прикрыть. Елки-палки, что такого нема. Это уже же там, Западная мать, Норвегия самая первая определила. Ну, эти ж пошли, грибы тучи пошли. Все. Даже на 1 мая, я добре помню, что в Киеве демонстрация была, все как положено, и школьники, все. А потом уже у нас где-то через полмесяца, может через месяц уже школьников в автобусы прикольно забирали уже на те зоны оздоровления. Дали мне ликвидаторы. Самому первому, эти несчастно тоже медаля давали тогда по Чернобылю. Он там и сейчас у меня в кружке лежит. Да и все, и так я остался. Что, родина есть родина, я такие, я знаю, однодумали, я что так всю жизнь прожил тут. Нам эти дозиметры цепляли, а нам результат не давали. Ну, у меня радиация повышена была. Крепко была радиация. Даже была уже, сколько время прошло, даже была такая радиация, что даже до 2 рентген не была радиация. А там допустимость была 2,048. Ну, а что, куда ты пойдешь? Что я? Я маленький человек. Да и все, да надо жить. Вот. Все, что осталось от домов. Вот так вот. Через 3 года зарастет, и все. И дорога эта зарастет. Ну вот там еще один дом живой. Туда люди приезжают. А здесь с этой стороны, вот видите, здесь же тоже были дома. Все были дома, вот все, пустота. Нечаканы мінак на дарозе. Спадар Віталь працуе лесніком. Адна з ягоных рэгулярных задач у цёплы перыяд абыходзіць вёску, у якой засталіся 4 асобы. Былыя суседзі згадалі залатыя часы малой радзімы. Задаем відавочнае пытанне. Почему ты не уехал? По глупости, честно. Можно было. Збольшага мясцовыя даюць рады і без дапамогі ляснічага, хоць тут хапае праблему пасур'ёзней зайцоў, што морку крадуць. На вчера, позавчера. Вот 3 волка ко мне вот сюда пришли. Правда, москалевку не можно забыть? Правда? Конечно, не. Я всем говорю. Скажу, это ж малая родина, это ж дома, это ж ты тут жил, родился, така у школу ходил. Цяпер у ейным родным доме жыве 4-й жыхар вёскі. Квартыранка даглядае за домом. Здравствуй, мой дом. Боже мой, боже. У нас стоял вон там телевизор в углу, и мы все ютились на печке, потому что дом-то холодный у нас был. Холодно очень было. И мы все там ютились на печке и смотрели кино. Спадарня Зінаіда некалькі разоў разважала пра вяртанне, ці то ў нароўлю, ці то нават у маскалёўку. Я вот приезжала как-то, яблоки. Вот яблоко начинаешь есть, оно тебе щиплет, на губах щиплет, язык щиплет. Она говорит, оно хорошее. Мама всегда на меня злилась. Усе люди едят. Толькі за апошнія 5 год лічба населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджання зменшылася на 171. З брудных у раптам чыстых гарадах і вёсках апынуліся 106 тысяч чалавек. Все, поехали домой. Домой хочу. Аліна Дубовай, Кусевал Шлыкаў, Белсат. Вось такія яны гісторыі маленькіх людзей у вялікай трагедыі. Чарнобыль. 35 гадоў і не зробленыя высновы. Заўтрашняя акцыя памяці «Чарнобыльскі шлях» забароненая, бо забароненая любая актыўнасць і памяць. Генерал-лейтенант міліцыі Александр Барсукоў назваў жаданне памяці спробамі хайпу. А як назваць песні і пляскі, якія устройвалі на гэтых выходных у чарнобыльскай зоне? Гэта з вялікай любові ці ад вялікага розуму? А пабудова астравецкай АЭС – гэта што, яе уключалі і выключалі ажно 7 разоў. Сёння на старонцы станцыі з'явілася паведамленне, крык адчаю, нібыта працоўныя папярэджваюць пра небяспеку і тое, што трагедыя можа здарыцца ў кожны момант. Кожны. Пазней чыноўнікі назвалі інфармацыю фэйкам і сказалі, што старонку ўзламалі. Але ж пытанні засталіся. Лукашенко ездзіць і ачышчае сваімі загадамі чарговыя забруджаныя землі.
Але ці указы забіваюць стронцый, хутчэй ён забівае беларусаў. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Сергей Пацасонны, бывайце.